twongeye twigarukiye muri studio uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba bw'u Rwanda, mwese twabasuhuje. Ni cya gihe cy'amakuru atandukanye mu mpande zitandukanye, tukareba ikigezweho tukababwira. Ubu reka twisubire kuri Kongo tubizi neza ko nta mutekano uriyo. Kongo ikomeje gutana mu mitwe y'iterabwoba, niko ishinja ibihugu byegeranye nayo ko aribyo bifashe iyo mitwe y'iterabwoba, cyane ko barwana n'imitwe y'iterabwoba ikomeye, harimo no M23. Usibye ko hari abari ku ruhande rwabo babarwanirira, babafasha umunsi ku munsi. FDLR, abasize bakoze jenoside mu Rwanda, Wazalendo n'indi mitwe itandukanye. Niko intambara ikomeje kuvuza ubuhuha, abantu impande n'impande barapfa umusubirizo. Felix Tshisekedi usibye guhora yitakana biriya bihugu, nta mwanzuro atanga, nta gisubizo cyangwa se ngo ahagarare gitore ngo avuge ngo byagenda gutya. Niko akomeje kwiyamamaza, ariko abantu bapfa umusubirizo. Niba TV show dukore subscribe. Reka twigire ku nkuru nyamukuru. Wazalendo bigambye kwica no gufatira ingabo za Uganda mu rugamba rwa Mushaki. Ingabo za Uganda ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zamaganye icyo zise propaganda mbi ivuga ko zifatanya n'umutwe wa M23 muri teritwari ya Masisi, aho Wazalendo yemeza ko zagize uruhare mu rugamba rwo muri Mushaki. Kuwa gatanu, ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba zizwi nka Wazalendo zifatanya n'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ryasohoye itangazo rishinja ingabo za Uganda gufasha inyeshyamba za M23 muri Mushaki muri teritwari ya Masisi. Turimo turababwira inkuru, murabizi neza. Mu minsi yashize nibwo twumvishe ko M23 yigaruriye mu Mushaki, kandi bakubise inshuro barica, bazengereza FARDC. Abasirikare ba Tshisekedi basubiye inyuma birukanka na FARDC muri rusange. Ibyo ntabwo turabitindaho. Izi nyeshyamba za Wazalendo rero zibinyujije ku buvugizi bwazo n'umuvugizi wazo Jules Lumumba ku ifoto iruhande rwa Tshisekedi. Zavuze kandi ko zafashe kandi zica bamwe mu basirikare ba Uganda igihe bari ku rugamba muri Mushaki. Umujyi wa Mushaki wafashwe n'inyeshyamba za M23 muri iki cyumweru gishize nyuma y'imirwano ikaze. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Wazalendo rigira riti: ingabo za Uganda zigwana ku ruhande rwa RDF na M23 i Mushaki, kandi abacancuro b'abanyamahanga batawe muri yombi n'ingabo zacu. Reka twese duhagarare inyuma y'abasore bakunda igihugu. Turi Wazalendo, Kongo mbere na mbere. Abo babivuze ni aba Wazalendo. Icyakora nk'uko tubikesha urubuga Prime Daily rwo muri Uganda,
kuri iki cyumweru tariki ya 10 Ukuboza, ingabo za Uganda zibinyujije ku muvugizi wazo Kapiteni Ahmed Hassan Kato mu itangazo rye yamaganye amakuru avuga ko adafite ishingiro. Kapiteni Kato yavuze ko ibivugwa ari propaganda gusa no kwibeshya bigamije guhungabanya isura y'ingabo za Uganda kugira ngo zikererwe kandi bizibuze gukomeza igikorwa cyo kuva mu butumwa bwa EAC nk'uko biteganyijwe. Kato avuga ko ingabo za Uganda zitigeze zikorera muri Mushaki nk'uko bivugwa na Wazalendo kubera ko inshingano zazo ari izo kubungabunga amahoro muri teritwari ya Rutshuru, by'umwihariko muri Bunagana, Mabenga, Cyengerero na Kiwanja, ariko zidakorera muri Masisi. Kato yongeraho ko ubu ingabo za Uganda ziri mu nzira yo kuva muri ako karere n'ibikoresho byazo kubera ko zubaha cyane ibyemezo byafashwe n'inama z'abakuru b'ibihugu ndetse n'ababagaba b'ingabo bo mu karere k'Afurika y'Iburasirazuba zasabye ingabo z'umuryango kuva muri Kongo. Yakomeje agira ati, twifuje gukurura cyangwa kwegeranya ibitekerezo byanyu ku makuru atariyo agaragara ku mbuga nkoranyambaga z'icengezamatwara z'imitwe zitwaje intwaro ya Wazalendo muri RDC zishinja ibinyoma ingabo za UPDF, ingabo za Uganda, ko zikora ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Rutshuru mu gihe manda ya ASLF yarangiye. Bavuze ko kandi ibinyoma bafashe bamwe mu basirikare bacu bafashwe nk'imbohe z'intambara mu rugamba rwa Mushaki hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za FARDC. Ku wa gatandatu inyeshyamba za M23 zahagurutse i Mushaki zijya Kironshe, Ngugu na Murambi zerekeza Kagano. M23 ubu iragenzura kuva i Mushaki kugera Kabaya ya kabiri mu misozi yitegeye umujyi wa Bihambwe. Inyeshyamba za Wazalendo zoherejwe kandi mu mujyi wa Bihambwe zigerageza kubuza M23 gutera imbere zerekeza mu gace ka Rubaya gakorerwamo ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Masisi. Muri Werurwe 2022 nibwo M23 iyobowe na Bertrand Bisimwa na Gen Sultan Makenga yatangije intambara yo kurwanya leta. Guverinoma ya Kongo yanze kugirana imishyikirano n'uyu mutwe, ishinja u Rwanda kuwutera inkunga, ariko u Rwanda na M23 bakabihakana byimazeyo. Inyeshyamba zivuga ko zirwanya ubuyobozi bubi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwamunzwe na ruswa, kwanga abanyamahanga n'ivangura. Gusa tukivuga inkuru, imirwano irakomeje hirya no hino mu duce dutandukanye. Leta hari ibyo yivangamo, hari n'ikitivangamo, gusa ntaho yivanga ikemura amakimbirane. Aho uzayisanga ni mu ntambara, kandi iza ntambara zidashira. Mwakoze cyane, turacyari kumwe kandi turabakunda.